Boy, dia habis masak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Ila mau nyuk sangu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sacentong, 2 centong, 3 centong guys. Sebanyak-banyak makannya ya. Oh, mantep nih guys. Ada ayam kotok. Bismillah. Udah ini gimana ini ya? Tuh, dia mantap. Ih, coplok saya tahu. Bismillah. Tumis sawi bakso. Ini harga sih. Betul. Mantap. Pedes. Kangkung.
Wow. Sambalnya pedas banget. Udah. Wow. Wah, batuk nih.
Wah, alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton video Ila sampai selesai. Ilahnya habis masak malah lapar guys, jadi nggak bisa ngomong teh ya. Bismillah. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai di sini dulu video Ila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.